Ia kotomat bicara pasidakah atau la amala papasempo dalle pak buka pintu dalle jadi rupa sidakah mega rupanya pak ia kumakada itu agama sadakah umum apa penata bali biasanya umum malala lo masih pasidakah maka lagi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar pasidakah sikiri salawat itu pasidakah maka mana tu sedekah bahkan mi cawa-cawa cabe Allah pada rupa tahu pasidakah illau doang ni pada rupa tahu pasidakah yana tu ampai nasuro ki nabi ta kotomelo matindro illau doang ni sila surah salata Allahumma ghafir lil muslimin wal muslimat buat tak dampang nang isini nasal ngarwane si basal makun rai wal mu'minina wal mu'minat tak dampang tu isini na tau mata pa arwane na ni makun rai al ahya minhum wal amwat sinin na iya tu si bawa materi jadi egan na tau illau dong salama illau dong ya dampang dosana malaika pamillau dong ini sare komangi nasabaya kong katau illau dong sila salana nah dedi sangir to ilodong ina malaika hamillau ko pong Allah taala maka datalitoy sesuai aga ni lawan tapi angka tahu dedi lodong tapi ia lengi o ko pong Allah taala dedi lodong jadi ga ni law tamillau tu dalle tamillau tu asalamakang de ga ni law de nang kanang ilaw maka datalinga ako pong talinga ako tapi ia ro tahu sibu imasik kiri lauri pong Allah taala nasabari dega betul na mangilaw dong sibu mangaji lauri pong Allah taala jadi mengaji ni mataru dia nak kanilaw dong masik kiri ni mataru dia nak kanilaw dong ia tahu make nasa nabi bahkan di dalam hadis qudsi maka dia lengi opo pong Allah taala anu dilawe tawe kami nama kanjai jadi aga kami nama kanjai nilau tahu ko tu ia narui hadiah kami alena iya jadi engkau tahu nalupai mangilau doangnya nasabak pak kasibiang istilahnya pak kasibiang nasabak sikirina nasabak baca Quran maka orang itu akan diberikan yang terbaik dari apa yang diminta orang iya jadi aja tanu kong kata makana dia kan nyeruntuk di laudongnya orang sebab tu masih kiri di mataru sehingga dia tidak lagi berdoa dia nak tahu lagi hadiah pokok Allah taala misalnya 10 ki o si bato si ratu ki angka tahu okromi laudong minta sesuatu yang terbaik iya na ruyaling betulan na deni lawidi tapi Allah akan memberikan yang terbaik tapi aku ya Kak Deni Rule pakai dia. Biasanya yang menggunakan itu para wali-wali Allah. Walina pong Allah Ta'ala. Kekasih-kekasih Allah. Pak iya itu ketumelo iman caji tau ripojina pong Allah Ta'ala. Angka di hadis sepuluh baca. Maka dia itu sampai sunnah witiri. Mancaji wali mematote itu kena amalkan. Najamat. Jadi aku mikir mancaji kekasihnya pong Allah Ta'ala, tauhipujinna pong Allah Ta'ala, awikiri. Iya. Tauhipujinna pong Allah Ta'ala itu tawikiri. Sebab ia mega mematu kelebihan. Pulau ku tu sampai jasunat wikiri. Nomor si di kelebihan na yan wikiri mo tu tayo, insyaallah. Di nagkanay gangguan jin. Betul nan na iya na to tomelo matinro na to mawikiri ijani niya to makalade na to katulu-tulu makalelem yan ang kataw marepa siya matinro matalan na marepa gangguan yari kamadari ali jadi sini arat dasar to yari ga pokok na katulu-tulu makalelem cede-cede moto si cede-cede moto si tasuri mawikiri na po matinro dan itu tuh lejingnya ganggu tau mawikir iya itu barakat mawikir itu luar biasa dan cuma ya memang makun raya kohalangan ini kan tidak mungkin masuk wikir untuk menghindarkan diri gangguan jin biasa tau wandri tero puluh hadis Nabi tak maka membaca 2 ayat terakhir Quran surah Al-Baqarah
Ya, tutup na suratul Baqarah. Kata pakai ayat kursi, tapi ia itu ayat maka dia tahu pandrita. Ia ko marepak memang mui dibaca. Ni tahu memang tu setan. Tapi ia ni ko tak cici cem dibaca. Mandar itu dia tahu itu. Mandar dibaca na tu diganggu ngopah. Engkau lolongan oko kita dalam kitab hikmah dan doa. Ia ko naganggu ki jin. Na pura ni sak singka mana ni pura mana ni baca-baca. Na naganggu ngopi. Matami pak jeluk kapu kada ngata. Oleh langit-langit. Napa tauki asan napa mulut ta Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Oko watak kali. Jadi yoki pak jeluk ipagi. Jadi patami oko langit-langit. Napa tu mak bismillah, napa yoki tapi yoki arak. Jadi Umar bin Al-Khattab. Oko watak kali apa mula ko kusi yoki layase. Napa ki liu insyaallah dia ganggu ki. Letu ele itu dia ganggu. Ya. Ya tu barakat nasanna le napa mulut Khalifah Umar. Pada mi kong kana anak tu dinaganggu jing. Ia mau tu tauki tapi aja ni spidol. Mak baru-baru itu pak jaluk ini pakai. Bahkan biasa kat nampak guru isinan rupi biasa nampak guru nak guru tamakalan. Ia nang katau rajo-rajo. Semua sangi rajo-rajo. Mati keluargana na cia mati rumah tangga. Bayi ni na mati nak dia na mati rumah tangga pada tau malas makaleleng. Tu malau wa si bakoro atau satu ember. Napai yoki asal na Khalifah Umar ko ya se na wa. Napai suruh dia. Apa aja gitu. Gitu. Kung katau tu biasa kung katau mati keluarga na samana li na mati to pemalasa. Jadi dia yoki. Sana rampe guru taro. Pak, itu ya Pak Bu. Saya kadang-kala itu mengambil ilmu dari ulama karena sebab prinsipku ya kan sederhana. Maka ulama itu tidak pernah terlepas dari dalil-dalil. Yaitu amalan-amalan Nagurutta Kiai Abdul Rahman Abu Dalle, amalan Nagurutta Kiai Abdul Yusuf, amalan Nagurutta Kiai Abdul Malik Belawa, amalan Nagurutta di Bone. Angka mana dalilnya? Nasabak iro tau pandri tadi napa aja mak baca. Iya. Na baca ni hadis etam kita hadis na baca kita hikmah. Kurang mana ni na baca. Naruntuk ya rumah kadau angka amalan makoe angka koe biasa na pigau sahabat biasa na pigau tabiin ni samana kurang baca iya naro amalan-amalan makero kadang-kala ni gatau pasalay nasaba mandali ka makara mawata je nasaba iya tau magalay mak baca tau misangi na agama pasala polo ko tau di ini sila paham nasaba ali na cek di bacana nasa di hadisan na apa dia pernah kena runtuh ini namanya makokoh. Saya kemarin itu sempat ada yang membuat dan saya tahu itu siapa yang melakukan tapi saya tidak nukan saya cuma kirimkan angkat tu biasa amala wa pak guru biasa pak guru maka dia kong kata umate ni lemak ya kesana pertama ko calori naki guru ipasuruh kupurai baca minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Katalu tanah tu minha khalaqnakum. Tanah kedua wa fiha nu'idukum. Tanah ketiga wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Bacaan ni surah Al-Qamar. Akapitu. Kamu ikan lelewali sampai baca. Yang di telapak tangan kanan itu ditaburkan menyentuh bagian kulitnya. Yang kelima abiyawe itu ditaburkan di kain kafannya. Maka dia penjelasan atau pandita berdasarkan hadis bahwa ya kong kata pakir atau mati na dia nak kena pacalaku guru ya. Itulah dikomentar amalan Syiah nasa. Hati-hati dengan ustaz ini karena mengajarkan ajaran Syiah. Maka lah angkat turun tahu magala mak baca kitab Syiah. Ini macam apa salah? Alina nak kira kapasi, alina kapasi, alina nasa Syiah. Padahal itu kitab di kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah, ulama-ulama di kitab Iyanatul Talibin ada. Padahal itu ulama
Memang Syiah mengamalkan itu, dan juga Ahlus Sunnah wal Jamaah mengamalkan. Nah ya Syiah namo Syiah pakai tokoran maka na tua tak kupandapak na Syiah na payangga tay maka na Syiah ya nami ka makukuhay. Na sabak sandro ini pakai dupa sisa na to mapatudu pa nasa sandro to ya. Nah, jadi mengambil kesimpulan naruntung misandro mak dupa-dupa na saya. Mas sandro-sandro di stasi kaya itu dupa na napatuhe. Padahal dupa itu sunnah. Iya nang katau mate na sunnah kang inabita mapatudu pa. Magi na to mapatudu pa kung kato mate o korobolero to mapatudu pa na sabak iya ro dupa di na nukba baun na tau mate kung kabaun na. Iya na puji topi malaikat tomoto masang pajampan ni apa tu dupa ki makai kagunana na sabak iya dupa na puji malaikat. Iya ko to mapatudu pa to na puji la na ko na puji malaikat na di na salai malaikat ako to kumapatudu pa ki. Iya ni ko makadaki rumpun na dupa papasalama salami magi. Dupa itu kan harum-haruman. Maka tega gunana ya ko dupa dito na nadape na mo. Iya. Masam pajak tu dupa ki kumoto ki masa pajak tayo maka jalan. Iya boleh Pak Bu. Makanya tu dupa-dupa ini. Ko jumai makoy apa tu dupa ki. Dia na mereka kan. Tapi aja tak salah paham. Maka dia ro dupa ro napak de setan de. Napoji mi malaikat anu mawangi. Nih, harum-haruman. Banyak itu Pak. Saya datangi rumahnya para habaib, datangi beberapa ulama kita. Itu dari kutudangi. Memang mereka mau petuduh Pak. Iya ni masalah nama ko Pak. Apa sandro mak dupa-dupa? Nasan ni teko tu mak petuduh pas sandro toki maka watang. Jadi ini namanya kesalahan. Kemal kesimpulan. Iya. Jadi hati-hati dengan hal-hal seperti itu. Padahal ajaran agama perintahan dikta. Iya. Jadi disunahkan itu menyalakan dupa. Iya. Bahkan ke masjid Oko Sorong, Masjid Rauda Sorong itu. Saya senang dengan masjid itu maka mapetudu pa. Iya na melo masa pajasubo tayo na pa nanon di dupa elektrik makawagi. Iya. Jadi itu disunahkan. Cuma mereka minta salah paham. Nasa Pak Yero Sanre kumapetudu pa nasa ngiro rumpun na palatu Pak Dongang eh. Yan ang mereka tahu salah paham. Nasa dia nalatu Pak Dongang ko dia natudu pa. Wah, tania. Jadi mesti dipahami itu. Ya. Disunahkan itu membakar gaharu, membakar banyak yang penting rumah-rumah. Yopi di dupa atau motor kariolo. Sebab dia naga koka na dia naga gaharu dan agak bola kesi. Bola kesi na tuno katutuno dilase. Patu dilase kuirakoi napa itu nuangi patu pada batu dupa ya bau na. Bola kesi mako to. Tapi ya ada dupa memang yang banyak sekarang dijual itu. Makanya ko Makkah tu makai ka dupa balu. Oh ya tu jemaah haji. Yan mo mali dupa le naman siya minalli. Kemudian iro na makadaka, iro amalan na tau pandrite na sabak. May gani na baca, may gani hadis na lulungan, may gatoni kita na baca. Sehingga kadang dia kumpulkan itu. Iya na hatu biasa Pak, terus terang. Biasa upau, wacarama, may tero wacarama, maka ini di bawah. Agi minta pigaw, meloki ngaji ki, meloki masiki asigiriki. Ini di bawah. Yang penting saya kutuda-tuda yung kumasigi, makoy awat tuwat-tuwe. Agi kita pigaw, yang penting dia cemoy. Pakumu mabaca ka. Nakuiya na aja palit tau pandrite na to din makibua amalan. Iya ko aku iya makanja ibaca iya. Iya ko makuya ako makanja ipigaw sila nga mimatoy. Pali mo rin na subo pali ka sampaja. Aja lalo ta sampaja. Kecuali matutami waktu suruh itu masampaja. Enak ka sampaja. Mo rin na to subo latu waktu suruh di ka sampaja ko. Anteng na bite yung rin masampaja. Tapi yan natama na waktu suruh matu napalaban din na bite masampaja. Tapi matandre nila niya ro sampajang. Itu marepa na rabi pacara ko. Tapi angka to sampaja di na pada batik jamai sampaja sunnah patang rakai yolo na loroe di na to matahaya pamulang. Jadi langsung ngepa. Ya. Di na dua-dua langsung ngepa. Jadi sampaja sunnah na mo loro sampaja rawati maka laki itu di pas sepi na sampaja loro. Berarti pura pi baloro tawe
Nah ini akan masam paja sunnah rawati qabliyah patanrakan makadai na bitta ia ko makiro batemu jame sampajangi ia na tu sampaja dena tajang langsung na lapor malaikat. Iya. Tapi patanrakan langsung patanrakan dena dua. Ia kedua rakang ina paci di beresalam jumhur ulama mengatakan tidak. Tapi ia komeki langsung dilapor sampajata pas ia toros saya tajamai ia tutus saya dilapor langsung ngepa yolona loro aja tatahaya ke pamulangi langsung ban nepa matahaya pacapur menit langsung itu hadis sahih itu. Iya. Jadi ale malabina nabita makui riwayat ale malabina nabita mas sampajang ipatan rakang purana baloro tero mas sampajang ipatan rakang dena tahaya pamulang langsung ngepa ure mak bere salam angkato sahaba iya ro makuti lo kapa zaman tulida perhati katui nabita nah sampai jangan nak nabita dena tahaya pamulang ya sana kata dua-dua ya langsung nyepa enak pama depe ko nabita maka ya Rasulullah wita ki rona mas sampajang patanrakan yolona loroero deta tahaya pamulang langsung nyepa maka dia nabita sampajang makwe na modele nah iya na betungan na makiro na padero jamairo langsung na lapor malaikat tidak menunggu. Tapi angka tapi na ini pendapat atau pandai angka tu maka dade namu dua rakaci di beresalah dua rakaci di beresalah yang penting ngapai cuma pastomi ronabita kaya ronabita pak sampai jana waktu nama lulu mau pemagalak-galak mau pak patan rakang na pema beresalah sampai jasuna na ya pai na pagalan itu pa na beresalah sampai jasuna duhana dia na dua rakaci di beresalah apa itu na pema beresalah cicak sampai penina sampai ano sana sampai tarawih betul maka lagi di tarawih pak itu ketaruih istirahat sampai mas sau-sau itu kau makan tarawih mas sau istirahat tarwih jadi istirahat jadi itu situ kan lah kau makan mas sampai tarawih istirahat jadi itu nak kalian bisa arihna ya Bilal itu istirahat Bilal maka dia Bilal na'am ya Rasulullah maka dia Nabi Bilal kama nak mas sampajang si nabita jadi itu nabita ku mas sampajang istirahat dia tu ampai nabita ku mata kola nyama ku sampajang maka dia na pagluta Sayyidina Ali karamallahu wajha ya kumi te nabita maka kanja sampajang ya ti malampe bacana ya tu metta rokok na ya tu metta sujudna iya ku mata kola ya na pole na malala metta eta patu mas sampajang yo pwede ko tumatak ko tumabilan ka lagi bala si balik kemarin iya neto Pak Burah nalai Pak Buraga nabi makan nalai Pak Burah takko ina tak di mana nya susah na kumasampayan iya aja mo takko di betul kan aja mo nakolak dak ro tapi ia kong kasusah tak sampajang ya toh dito wakana iya kong sampajang ta patak di mana susah de iya kong kasusah tak sampajang iya sange susah itu dia tu nama kada masalah dak barak na angka aga bingung maka tapi ku caranya gagay itu ni masampajang ala ki wajin ni tasuju ukyolo na po Allah taala tilaw mi matoy ame gamuto on ramilaw daw mo kilala na sampajang ya kung makadaki iya ka na abudu ini mi pagusompa wa iya ka nastain makadado po Allah taala labbaika ya abdi jadi ang ilaw ki okoro aja mo na lapakan ngilila aja mo to so kormanana na ang kasyaro yan mo aja tapi ang ilaw ki yan na to ampay sampajang ka komunikasi langsung mi geto paano re kilo na makan iya ko kacupu ni at telepon no gak gitu jadi betul kan itu sampai jangan telepon dia itu loh di Allah Taala apa makanya buat nabi tadi betul milawi alenga pakak kasa iya wadingin apa ake kasih umat kudia sila ada matajam na wading ini langsung pun nunri mangolo yan na to natulog sampai jangan
Yan tu ampai silin na komunikasi na Nabi ina sampai zaman Nabi Isa komunikasi si Bapa Allah Ta'ala sampaian cuma sampaian na Nabi Isa makilom Nabi Musa komelo ilo si runtu po Allah Ta'ala makoto si Pak bicara po Allah Ta'ala ina tu disuruh lo kubukitur sina demi naitay si Pak bicara di sini na Nabi itu ang kamano sampayan mana natapiyar ini sampayata dito siya na pala sampayan na Nabi Madiuloy ang kataw yan sampaya sikili yan na tunakala tau pandrita pa sejarah ahli alisan ahli risalah sejarah makada iya tu sujud rokok na sampayang isitongan na nabita matuto milawi apa iya malaika kan angka malaika rokok si pamulay panca gitu di rokok ina dinang kana toko rokok mi basi rokok na lon ko kalataan apa iya tu malaika makhluk mukallaf ya sange mukallaf de na pigaw ya gagay ko din isuro ina tu ampay makala malaika macalaw kilala ki guru de na pigaw ya tu ko din isuro pasurapa pa ni kong ka hukum ang kagagay pigaw ina tu nabit tawatun na itu sahabat itu alirusan na istilahnya ini atau makala atau munafik munafik orang munafik ini kemudian murtad tami salam munafik orang apa murtad iya naro pala barita makalilya sisan na mati ya tahu nabita anak nasuri milodong tamuton jadi mapamulay ron na matena isuro nabita diyoy suro nabita milodong tapi itulah yang ditegur oleh Allah makanya kung Allah Ta'ala milaw doang de milaw doang pada mo betul na dito na natali na sa ang kabahayaan ko nabita karena suro makana ini pasuro ya Rasulullah de na nabita na sa mamake iya ro nabita ko nilaw doang ginalay na pasuro manasali na kanay pacala ko bro de karena apa malaikat makuan itu ampai watun na mate alena pamulut Khalifa Umar bin Khattab narabi ko lang sedikit makala Sayyidina Ali melo mangilaw do aga padong na Sayyidina Ali pun tapabetul nga pakitakku yan nilaw Sayyidina Ali tapatambus ka nga pakitakku meka mite Khalifa Umar magawat ko siyolong si ba malaikat mungkar nakir itu apa kamate ni jadi makala na Umar ini lada na mitaw ta isidin na taw salah-salah na chay mana ang kalalo ng kapalin na pagruta Khalifa Umar ang kataw mangayo ko masigi matangang masampaya suna alin pagruta Khalifa Umar pure masampaya nang kataw mangayo ko masigi na maraja-raja sa adan na nang kalingay tapalo man niya Khalifa Umar tanya nasa kinro ko monro taw pule kinro ko nasa makali ito mabila pule ka bulu nasa wasan itaw ko ko na ko to bate mo mangayo rukano ko ilala masigi jadi kalau gasa jadi itu Khalifa Umar tuh masa kami betul jadi mangaji teh kilala masigi na maraja sa dana natanggang biya rumah sampaya suna termasuk alena ro nangkalingay ya kawakiro ilaw itanay makala taw pule kenro ko makala mabila pule ko gitu mabila nasa nagkakalok ko nakala di pa Umar wasa ni tawo ko bato na kadat kini tawo ko kampung bisa ni makalawali na pahang panapa na tawang ka panangka jadi angka kamah taw lele bate na ko masigi makalan tato pato taw salah-salah ni aku tanda-tanda muki Khalifa Umar lagi natanay makala taw pule kenro ko nasa pule mabila nasa wasa ni tawo ko cindi ko law gasa makala bagay nasa makauruka muganggu tayo sampaya napano di sadan na jadi itu situ kan na kuto mangayo ko masigi pasaw-saw bawa ni ko kata masampaya apa naganggu yun makbaca yung masampaya suna naganggu jadi Umar makol pada mia ro nakala sa suku pa kumpay na tasbih ta suku bibinta man sala yan itamo pito di si sola gari si taw ni malay padana na rin ring natatu kami matok ko gari si na jori ya ko nadapi indo kay na tay patto ito
berarti Umar betul kan lah. Kami betul sahabat na Nabi ta masa enggak. Iya na runa kada Sayyidina Ali. Ila deka aga tahu masalah dia digerak hukum Umar. Tapi mereka ni tay matu ko ke malaikat ilang tanay de to me watogan. Iya na runilaw po. Tapa betul nga pa kita kulit betul na salay ki guru Tapa betul nga pa kita ko to na mata pa Umar. Made man tay na monro Sayyidina Ali. Asa tapa betul nga pa kita ko. Taleng nga pa kita si taruna wat diwita. Mega mitay Umar, we yalito ng Sayyidina Ali pakita. Betul. Ang kay pole, maleka makutan, tanay ni Umar, at pamakre Umar. Itanay ni Umar, aga nasa pa Umar. Makarami sa mo ganyan, ito mo tanay mewan itanay, ay ito ka naman ramo ka, nasa pusa mo ganyan, ito mo tanay iya na taw ni Pujin na Nabi Muhammad. Na pamamak ko malaikat bicawa sa dinali nasa wa nabita na pinangkuran nasa iya na to ripoji na Nabi Muhammad isa mo paja malaikat makutana itu na bicawa sa dinali nasa ina masaga memang ni Umar apa namo ko kiburu namo mati nagara to malaikat tapi bate na mangaku makalan iya to ripoji na Nabi Muhammad. Dia nalani malaikat dia nagakala sahabat na Nabi itu kali Pak Umar tanya dia na pinangkuran dia nak kala ya Umar dia ba nulay kaya makala ya Umar nulay pape mo pa malaikat ko kesalahan na betul na tapi na pinangkuran nila bita jadi memang termasuk sebenarnya ini Pak iya ko tahu mau Pak tu ya ko meki mau Pak iya ko mate ki na tumo pa Indo makanjalan dak satu ko Indo pasuruh ki. Saya dapat ilmu itu dari ulama sufi. Maka dia koto mo pindo na tomate na magalak mo pa. Alena mo suruk pasuro. May ko na pasuro ki. Nasaba iya ko na papasuro. Padongan na Indo itu dia na talaw. Iya, dia laway. Surut pasuro ki na baca bismillahi ala millati wa sunnati Rasulillah na pamilaw doon. Kada ipo napasalamakan na. Iya. Surut milaw doon insyaallah. Itu ada ulama-ulama kita. Iya itu apa itu mapasuruh kanya itu sambarat tuh. Ya kotannya guru tuh makan jatuh. Ulama guru ikung katau pandrita hadir nang katau mati ko tuh makan jatuh kole na suruh pasuruh. Iya nanti diampai ko kampungnya tiga ya ulama tau pas sampai makan jak imam pegawai sara. Ya nanti nanya itu biasa suruh. Jadi tasuruh imam pegawai sara. Kak doanya itu bismillahi ala millati wa sunnati Rasulillah. Pak doa. Iya. Pak itu apa suruh kang ngeci ditulis jangan salamakan. Tapi aku ya apa tak kuliah nang imam pra suratul mulk tabarak. Apalah ya. Apa angka nabutin angka pos kita sejarah pada bahas dan itu risalah. Saya kira ini yang terakhir sebelum kita tanya.